Orusisiro rw'ebyamagara rw'ebiro bibiri rutebeekanisibwe abashomeire mu Ntuyera High School Kitunga n'ebindi bitongore n'ekigendererwa ky'okusya obuheereza bw'ebyamagara haihi. Obujanja bobu buri expensive wazo mu marwariro oba naga government oba naga private. Obujanja bobu tikintu kyanguhi omwe ntaharahare wetaaga okutamu transporta okubenda kuza a health center iba kwasa kwanu baragurira busha konko shanga na transport yo kusya yaba hari konko bundu twatubutira aha ntaba hari hihi kandi ugaruko tungo bujanja bwa busha kintu kya burijo twenda kusimira ababo bona bacyogazingire kusya munonga mu Ntuyera High School Kitunga okutebekanisa omu koragururoko nambwe n'abantu nari abantu nyamwingi abagurisi n'abakikuru n'abacyara n'abashija bato n'abandi bona bija koraguza. Right Reverend Nathan Ahimsibwe Bishop w'obureberezi bwa South Ankole niwe yigura orusisiro rw'ebyamagara omu butongore kandi yashaba abantu kugumana batunga obujanja bo mu bantu abine okugwa omu byamagara. Arebe kwambyetingwa okoragurwa physically bakakutera bikatu bakakuragurira okarindwa rejo yagenda. Ongaro abatakuja ngo ebya tujja kushabura konka nga okushabana no kuragurwa byona nibigenda hamwe kandi hanga nakoze cyakwenda akwenda wari n'obushobozi byombi bavuga ati iroko wakushabura wakira ndakikeje konka yajyanga ugenda se mu irwaro bakucebere bamanye indwara yawe udatajya tinyoka ngo mustanda ni mwana nshabiramo niza kucyana nogwamo. Abanyasayansi bakakora research bayereka ngo icyuka cyankore ninga western na southwestern byo cyuke bisinge kuteganisibwa non communicable diseases nka pressure na shukari na n'ubuhango ninga kitweta obesity kubantu bataburango uburingo bwawe na n'ubuhango bwawe bishimukana bitari nka bishimukana bigenda kumwe so twaje kwetegeza twashanga ngo cyuke iki kirembe cyuke bisinge kuteganisibwa ezendwari ibiri ngo kuteka horse y'amagara kugira ngo abantu bije bamanye kubemerire. Medical campaign nebaho buri mwaka mu kwezi kwa mushanju kandi umwaka uguru kwijana bajyana bija kuhereza obuherezana bwo bumwe omwihanga rya Rwanda. Abana ba obiza bashomira especially abana bargira bakakora sciences bakagenda bakashoma byo bushaho bakekora mu murumo bagira ngo konka shomiri yatukozera abashaho tugaruka yari yari tukeri kusima kwita karabe cyakora ito twatarise na Ntuyera High School Kitunga twatamwe sente twaita abadokitazi bingi twera tubaragurire free of charge. Twenka Radio West TV West tugereyo kwatanisa na Ntuyera High School omuhuru ya medical camp ko muhanda gumo kwebaza abantu no kubasima obwo tukujaguza Radio West tukujaguza emyaka abanamushanju no manya abantu abumwe wano yita abantu no hereza none ndabantu abina magara marungi abantu wano bigete murikiza radio bina magara marungi murebe TV West mwina magara marungi mwene niyo shonga abo tugiye tukajya ngo tukwatanise na Ntuyera High School omuhuru yo kugaruza abantu kandi bakunduza amagara gabo. Ndi Anita Tukunda.